Héan dó trí. Ok, chuirde, be míid réig le tosnú just a gachainge. Tá bhad níos mó daoine sa hala eile fé láthair, so nadar bhfuil rud éigent cloiste cohíos. But just chun a rá, be míid a dul beonis mollscéal agus siomh Gaeling, so liga míid dóibh an sin tosnú and begin seo é héin a tosnú I gceann gáinómad. So táir gáinómad doing agus be míid réig le tosnú an sin. Gur magadh. Ok, chuirde díos smiríomh maidin agus tá fáilte roimh an sa fad go dtí craobh scléip fiche trí. Beg lá olmhór a going an sa leis na homothóirí fad. So idir an hala sátrán maidin agus an áthíos agus na comórta sí tróna beg osceán na gá céad omathóir ag ghlacha páirte. So is mór an méid é sin, tá haimpel 3 céad duine a going sa tig idir luch féachana agus omathóirí maidin comá so be ceart gomach anna lágaing. Tuige mó héamh na scoláiríide, go mbeidh sibh boga idir an hala seo agus an hala híos le takeíocht de thart a roioine difriúla, but just tá méid éirí ormh go mbeidh sibh an hala amháin nó an hala eile don bhadan agus nachmeach daoine ag crocha haimpel ins na seomraí festas nó an éon áit eile mar sin. So tá dúiseanna le bóchan tin jobh, so beg dúise dul don céad áit agus don dara áit in gach éon rán óg. Comála sin, beg dúis scléip ann don mír is fearr idir na comórta sí fad, agus an sin beg gradam nós ann comá don píosa ceol nó an árán nua cuma is fearr don lá comá. Comála seo im léana táid I bartnéireacht le cinia agus leis an teicphéile agus táid cúpla dúisina breise madidir le sin comá. So le comórta scléip, má bhuain tú comórta scléip, má bhuain tú gradam nós, nó má bhuain tú an banna ceol síngseir is fearr tróna, beg árán agus físeán á hafad le bheith páirteach in gig teicphéile mar cuid de chlár TechSpace agus alban gáfithe trí a cheol for ag an teicphéile chomá. So tá sin muoinethe ag a roinn na Gaeltachta. Comála sin éine a bhuaing in jobh in éon rán óg in éachar, beg cuire tugadóibh le bheith páirteach in gig teicphéile fiche trí atá siúil an fiche tríú márta. So tá míid anmhuiocht don teicphéile agus do roinn na Gaeltachta a socht an takeíocht sin. So búlabos mór do sin ag tosnú amach. Now, sin
Galore kaintenis. So an seo sa hala seo madan, táid ag tosnú amach leis an slua áráníochta, agus leis an slua áráníochta tá sé grúpa páirteach an sá a going. An céir grúpa an stáide, tagan siad ó Coláiste Óin agus Íosagáin, agus an tanam atá an grúpa ná solas. So búlabás mór do solas ó Coláiste Óin agus Íosagáin. Nasúlse, okay, go bra. Should have had these far.
Two solos. Electric guitar on art.
Ok, cháda, tá míid réigen is den dara grúpa sa chomórtas seo. Seo a grúpa ó Gael Coláiste Bháinúd, agus an tanimetá ar an grúpa ná Á Cumán, agus an píos atá a dhéanamh có ná Solas na Sléite. So tar búlahas mór in is do Gael Coláiste Bháinúd. Tiring
your power supply? They all want to gather here. Are you all just gonna, the band are in this corner, is it? We're next to each other. Next to each other, okay. Do you have a pick up in it? Can you plug this in? Yeah. Yeah, you can, brilliant, Kind okay. of put a mic on it. You don't know what we're working on. We've got the DI as well. What else is there? Cajon, is it? The only leader. You're gonna need a chair, are you? Yeah. Sit down anyway. That's perfect. Get your chair. Where do you want to go with that cajon? Where do you want to sit there? No? Is that it for the ins? Do you need a vocal mic? Anyone need a vocal? No. And you sitting down or? Sit down, yeah. Yeah. Come up higher. Okay? No more solos. Just a choir. Or a group band. Let's just stay here for chair. For the account show. Nishi that. Nishi that. Nishi. No? We'll call here, Anna. Leah, Bon Nomad, not Nish. Bon Nomad. Okay, Chorda, tá míad nach mór réigean sa hanis don tríú grúpa atá ar an Ardán sa comórtas slua áráníochta seo. Seo an grúpa Binis ó Scoil Chuimsithe Ciarán an Ceathrú Rua. Do you have on there on guitar? Guitar, lower down. It's just a dinner. Why? On guitar? Yeah, klaar. Why? Sásta go leor, Joe. Salsa. Okay, lena míad ling, so mar a dúirt mé seo grúpa Binis ó Scoil Chuimsithe Ciarán an Ceathrú Rua, agus an píosa atá a dhéanamh acu siúd ná Dabhsa ar ma Thaobh. So chuirgí fáilte mór roimh Scoil Chuimsithe Ciarán an Ceathrú Rua. De riomh is muid a Binis a scoilchum seo hiaran ar a garúa, in jobbé muid a cána ó an a scrí muid tain agus is an fum óntóran dancing on my own. Tá si lein go mána sibh taine bheas agus in scéala tá gitóran seocha goibh Dabhsa le ma Thaobh. Mina
te skrifa ham Lienta le mua huchan Bualum Sarah Slanga full Slanga gra Ich bin a chara Niet tu laat heen Oh Niet weet de volking Niet weet de kans te laat heen Kijk me te en de hier Kijk me te en de hier That's their parties. Okay, Harda, tá mid a dalarai ganis gadi an Caharu grúpa sa chomórtas. Seo gael caláiste an fírsig agus an píasa atá a dhéanamh có ná Mamma Mia. So, búla bós mór do gael caláiste an fírsig.
get your guitar. Guitar, she's just got to get her lead downstairs. I have one. Richard Tate. Yeah, so James is this side. Piano back, Joe. Yeah, we can have it back. Here, look, I'll show you the trick. Oh, it's not okay. So you see a leaves of very short with sheer chin, like when you keep Here, Russia was just one, yeah. So you should come here. Emma, that's what's wrong. She's just gone into her lead. There, yeah, now. Get it. So, yeah, come on, shot. And with any soloist. So, fire shot. No, they're top, they're started. that's fine. But if Maeve her... Torg, Michelle Shaw, right? Oh, perfect. All right. Can I look Sin plan atá gom in ceann, right? Is that all right? Ok, chuirde lena míad roigan is leis an cúigiú grúpa sa comórtas seo, seo na spéir van áibh ó Pobalscoil Chorcachuine, agus tá méhan is chun chuirsíos beag a dhéanamh ar a bí sa ceol. So búla was mór dus na spéir van áibh ó Pobalscoil Chorcachuine. Ha go chéine sinne na spéirhnáibh ó Pobscoil Chorcachuine agus cháí chun meascáin de tíárán de friúla chanachhuiimh agus buí tanna bas. Shara, sirga recorda, vi sé cool.
Yeah, do you want to maybe push the keyboard off? Yeah, that's no problem at all. Yeah, yeah, yeah. Tutu. Okay, Harda, Tommy Drake, leis an grúpa Deranach an sa. Seo Saru ó Pobl Scoil Clochaníle. So just, an a bhagwan tar bula bus mór dóibh, just ó Haven Ceol Joe. Sin mo order, ná bhacla sin. Na hiigad an order gailge. But anyway, just ó Haven Ceol Joe, beshit a tactar stáidse, beg she could shoelastrack and then beg an ceolig tos new. That okay? So they'll be walking in and then the music will start. Sin ó Haven MP3, the Joe Hias and Gin. So, Saru ó Pobl Scoil Clochaníle, bula bus mór dóibh. Arouse. Is men a gavin foi skama. Imi, Jershi.
Mort and Doris shop we glass. Kiri du Juana Herua. Farir, Jer shit, milku our dog of Tashivla. Na hish na bak na be the house. Na lako well to Ralph we Lord. Kind of shame more facade. The fuck we had the the Muslims get job and are Treats not your that much sear that she fears the agree. Shaw me fetish and the jar. I know we all can try our minds. Be much of galaxies, just selling our ring bloody. Shaw me Mit pressure tring the slurry Scorson that's right What's not feeling Calibrate Na hish na bak na be the host Na lako well to Ralph we Lord I'm a bit more the song Treats not jar, that much sear, that she fears, they not agree. Shaw me, serum of my sister. Shot the chicken, Okay, Chorda, Shin Derrila Comortus Ivrahain. So Bulabus Moore, das na Homahori or Fadin Shin, Igamortus Ivrahain. Now, just togus a cúpla nómadaring an stáidse bheith régar ís tá mé chuna maic sa glana, mar go bhfuil na comórtaisí reince atá snú in ish. So just írim ar ainge atá na comórtaisí reince croíoch, sóisiir nú sínsir, tacht chuing in ish taobh hir den stáidse. So ainge na comórtaisí sin, agus bheith mid régla tá snú ar ís tí gabhn rá nómad.
Okay, Chorda. Tá mí dréig den céad comórta sela, tá mé just a fanachtar an thumbs up ó Joe leis an geol, agus tá mí dréig. Okay, seo an comórtas reinke croíoch ag do grúpi sóisiir. So an céad grúpa ar an stáidse ná Cílí ní Rian agus nóir na ceoin ó Gael Coláiste Mhuire AG. So chuirgí fáilte mór if Cílí ní Rian agus nóir na ceoin ó Coláiste Mhuire AG. Okay, Chorda, gur míle maithagah an sin do Cílí ní Rian agus nóir na ceoin. An dara grúpa agus teachan grúpa dearnach sa comórtas reinke croíoch de grúpi sóisiir, seo stiúra ó Pobalscoil Clochaníle. So búlabás mór do stiúra ó Pobalscoil Clochaníle.
Just enemy Kintig will MP3 Gart now, second one. Okay, so Bula Bus Moore reached the Stura o Pobl Skull Clochadila.
222. Hey, hey. Ok, Charda, Nana Vidoring. Seo an céad grúpa sa ranca crothaíoch do grúpi Sóisiar, seo le chéile ó Pobalscoil Corcaghoine. Le chéile ó Pobalscoil Corcaghoine.
Ok, cháde, tá mí drégan is an dara grúpa agus an grúpa dernach sa comórtas reinge croíoch sínsir seo foiinemh ó ghail coláiste caharlach. So búla bos sa mór do foiinemh ó ghail coláiste caharlach. Janelle her to shine. Came to be me costa oxale quilt to free my yasa geheska atosa go him full of gun who Ok, cháde, just má thugann sibh gá hecin doing, just cha mí ceol a réiteach an sa.
Okay, Chorda, tá faiban in sin leis an píosa ceol a bhí ag an grúpa ó Cathairleach. So tá muid a lorg an píosa ceart, and then raig siad chun stáide I gceann tamalaín. But tá muid chun leanúnta raig leis an céad comórtas eile inis, sin an comórtas áránaíocht éonar sa stíl pop, rack, rap, le tionlachan ó uamríon taca sóisiir. So ainge atá buintach leis an comórtas sin, má tá siad sa hala, tá muid a géirí go raibh sibh amach inis le bhar réig le dul stáide. So tá cúigar sa comórtas seo, agus tas nómid I gceann nómad. Okay, Chorda, tá muid réig just, fanna muid second ago now das a dtíine tactas teach sa hala sa. Sin go húntaach. Tá cúpla siocháin le spéráil an sa, díreach ó scór an stáide, do ainge tá tactas teach inis. Tá siad fáilin sin an taobh mothéamh clé bhórtaobh yes den stáide, so just má hagann sibh teach an sa. Go húntaach agus díreach go dtí an cúinge sin. Sin arás. Sinead. Now, okay, Chorda, Lanamid Oring, just leis na comórta sí éanaach seo, tá sé a bhad níos dacra a bheith seasta an só leatain ná le grúpa. So just tasídum don ránóg seo go mbeadh gachainge site agus gan a bheith bog a haimpla an hala don ránóg seo. So, tá snómid an isise Chorda, leis an céad omathór sa comórtas áránaíochta éonar sa stíl pop, rack, rap, le tionlachan ó uamríon taca sóisiir, seo Eileen ní bhhartín ó Gael Coláiste Mhuire AG agus an píosa tá dhéanamh ná I dro na sailse. Seo píosa nua comtha agus ba ceart go mbeadh na lyricí an sin ag na Moltóirí. So, Eileen ní bhhartín, búlabás mórdaí ó Gael Coláiste Mhuire AG. Dia gweith gachtainna is Misha Eileen ní bhhartín, Tom sa dar bliain I Gael Coláiste Mhuire AG, scríomh mé an éireán seo mé féin agus rinne mé an bís mé féin freisin. Buin tanna bhas. Sin cuaig thar ní raibh sé éasca, nig na míos a bíide bhéasach. Inmh tá sé de friú, tá sé fós teachreaach tá mé bardúil mar span óg mé ceir bliain ag díis. Tá róla gom dún de bhéil sig síos, is cuma cén ís gach duine bís, tá rudí sa damhnaigh a thrú a ríis. Tá míad réig an dul a roig, sin in fá go bhfuil me maig feula míad nóir thosa míad ag plé go léir mar an ggéine ag deire an lé. Thomas skillin' that me too. Really me, really in two. Tá go a gum gan quick.
Tommy Emily Ijo Nasilsha Tommy Emily Ijo Nasilsha Tom Emily Ijo Nasilsha Tommy Emily Ijo Nasilsha Tom Emily Ijo Nasilsha Feckin on show Ni ekin de phone Ni le mid ek to her scale in bio Tom and Chula Mwinag Ishla McQueena Shot in my scale Aga shot in my head My vab Fake suicide he O'Brien she Ni stacker Erna Tarhi Tommy Gervet Lenny Freen Ska Make me in a real ta Need her down show German Drum show Spam me Unshow Need her down show German Drum show Spam me Unshow Scar for Reagan Cottish and Egan Scar for Reagan Cottish and Egan Isha the Carda Isha the Vom Isha Navana Tasha Ron Ixila Lyric Ixila Written abroad in a Tashi and Björk Villa Talk to care is Tommy Bradul I like it Ertus a color ruddy Aru Ixila Lyric Ixila Written abroad in a Tashi and Björk Villa Talk to care is Tommy Bradul I like it Ertus a color ruddy Aru Tommy Ermely Ijo Nasilsha Tom Ermely Ijo Nasilsha Tommy Ermely Ijo Nasilsha Tom Ermely Ijo Nasilsha It's bad oak make Carolina Dig Dish Ta roll a gum do the veil 6 sheets It's come a cane ish got dinner air beach Ta ruddy sit down they got through a reach Thomas Skilly that me do Really me Really two Ta got a gum got Queen of Frederica Tommy Ermely Ijo Nasilsha 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 Okay, Chorda, Tommy Dragan is den dara am a horse sa comórtas áráníocht éonar seo. Seo Robin ní Yemshig ó Gael Coláiste Kyle Dara. Agus an pias atá dhéanamh ná ó tháinig tú isteach im héal ón cheol drama Wicked. So just fanna míad second in iris, go bhfuil daoine site agus réig le dul. Shinaraus, so arranged Bulabos more, the Robin the Yim. Dave is Mr. Robin Yemsig, Bunigi Tanabos. Dagen dina stocks sail cúis fuile Can ceacht a bhún na dún galéir is drid a míad I dro an té a sprag sin is most féidir Tug a míad sprag a dó fan sin Well cé ná is fós crí or scéil Tá sa gom gur dew sa cuasaí is tú I mo héil Tá bhfuil coméid measc na réalta faoi dríocht ag an green Tá bhfuil gleis a ceolbhar isca seach ran sa chhuil Cob is sér honnig arú chun fiosú mar diaw sa cuasaí Ó honnig tú stop inhale His state fiction
Na gas for céile sin a ríis go brach. Is mar sin testíú marrá go bhfuil dóí. Groundta dagin chrí go bhún tú dom. Ó fánig sé lomcí. Well cé is fós crí gar scéal. Tá sa gom gur chur do chordis fiaus mór mo héil. Tá bhfuil comid measc na réalta faoi dríocht ag an bhrí. Tá bhfuil go leis a ceolbhar isce seach ran sa chhuiil. Cabis tháinig ahrú chun fiosum mar diabhsa cuasaí. Ó tháinig tú isteach im héal. Is sé mo ghuí go maith tú dom gníomhartha an crá is an fin. Is tuigim with go bhfuil an love le right. Is come and ish faoin triblo sin go léir. I will come in measc na réalta faoi dríocht ag an bhrí. I will go leis a ceolbhar isce seach ran sa chhuiil. Cabis tháinig ahrú chun fiosum. Credim se gur tháinig ahrú chun fiosum mar diabhsa cuasaí. Se diabhsa cuasaí. Ó tháinig tú isteach im héal. Gur míle maith agóibh. Gur míle maith agóibh. Okay, Chorda. Yeah. Okay, Chorda, Lanimid Oregonish, leis an céad omahor eile, seo omahor iver a trí sa comórtas áráníocht éanair, le tionachan ó uamraim taca seo Lisa Nick an Rí ó Scoil Chuim seo Ciarán ar an Gahra Rua, agus an bhíos atá dhéanamh cé ná Tom in Ross. So bula bhas mór do Lisa Nick an Rí. Tíogaib, smise Lisa Nick an Rí a Scoil Chuim seo Ciarán ar an Gahra Rua. Dúsas má óran James Arthur Falling Like the Stairs agus churma mo foc le hain leis. Tásúlam go mai Tom in Rá tam ten náran. Tásúlam go mai sibh tainras. Nid agus mé Níos cailó mé lád. Nid agus mé fan le mo hiamh. Nid bhí mo dóg ag cás a ceol. Ní dhéana mé dearmad ar sin go dó. Is bucheart go bhfuil sad, go bhfuil tú aimse gach agus lá an seo le mo híomh. Is níl
Maggie. Ok, cháda, tá míad réig inis don céad omathór eile sa comórtas seo omathór iver a cúig sa comórtas áráníocht éonar le teonacha ó Umrún Taca, seo Sophia McFarlane ó Gaelscoil Vic Diarmide, agus an píosa atá dhéanamh ná Jarrah Hearts a ahrathe go Gaeilge. So búla bhas mór de Sophia McFarlane ó Garamscoil Vic Diarmide. Is
Ok, cháda seo an umthór dernach sa comórtas seo an áráníocht éonar sóisiir le tionlachan ó uamríom tacha. Seo cét ní bhanín ó scoilmhuire béal á ghairigh agus an píos atá dhéanamh cé ná an duine óháin ó Sam Smith. So búla bos mór de cét ní bhanín ó scoilmhuire béal á ghairigh. Díwis is mu se Kate ní bhaín ó Scoilmhuire Béal an Ghaeirg, agus tá mé chuna an duine bháin ó Sam Smith. Le miesa nus tabasão Gok jora kills Oh Bevalum creek leis lar up bow Og ma quid down ma toshi May imaha lep ani Og tosig om on fjelle down Ni made a story Neil and I'm sound in Avon Ni vien to where fallen is shame no Hakan is tosig om kifa Oh, to creef we gloss if autumn Og me crea good left for the love May you lebani Og tossig om on fjelle down Ni made a story Then on upside in Avon Talk right, come tot le more on blin Og fader knuckler McGraw Oh, Hanisha Higum Gotham not pain Snobriga Augustus Tossig om man fjelle Made a story Neil and I'm sucked in Avon May you lebani Og tossig om man fjelle down Ni made a story Neil and I'm sound in Avon Neil and I'm sound in Avon Oh, Neil and I'm sound in Avon Tossig on Neil and I'm sound in Avon Woo! Garmina Vargas!
Okay, Chorda, Tommy Con Dul Nish Agus Dollarigri and Cade Group and Cade Ron O'Gella, she did our Ronicht Einer, Sheensher Letronican O Uamrim Taka. So Angus Sahala at I Glacha Parts of Comorta Shin, Tasha Tastal, Luing and Ish, Have Stodja, Agus Memi the Tosnu, Igown second. Mar Ola Steve Beg Fuiniv O Gael Kalosha Carloch, and Dara Group Ranka Crohiach, Iglacha Part and Neeg and Comorta Shaw. So Beg Shiedson, Mar an Acht Dernach Riv and Marisha. So that's Gael Kalosha Carloch, Fuiniv and Dara Group of Saranka Crohiach and Group of Griff Fibelish and Goal. So Beg Shinner Shul, Dirach and Eeg Aumlone. So just Tower second doing, Agus and Kate Omahor, a Vegar Sarge and Shinna Eva Gardner. So second to one. Okay, Chorda, Tomid Raig le Tosnu Arist an Gomortas Auroniacht Einer Shaw, Ronog na Sheensher le Chonlican o Uamriam Taka. So, an Cade Omahor at an Stodge Tavlum and Saw, no Eva Gardner o Gael Kaloshta Limni, Agus an Fiesta Yenavake na Shodachui. So, Bula was more the Eva Gardner o Gael Kaloshta Limni.
trick a Joe a vet in on. Trid na jor Tom with Sarah ta she fear is stick na cree shut the quee. Germagus. You want to understand, yeah? Let her, yeah. Okay, Harda. Níon duine éigean sios an so an céad ómthór eile. Okay, seo Sarah ní Galachóir ó Garamscoil Vic Diarmide agus tá sí chun Jarrah Hearts as Gaeilge a dhéanamh doing. So, búla bus mór do Sarah ní Galachóir ó Garamscoil Vic Diarmide. Joy the road, Neelig Fanach Dak and Brom. Nakis Thich na me the skull Nismo, Call to and grab on salam. Dalig me and see love you. Ishta to Mologa her Nagorta Tan Manyal agree Hardik Fagareen Bali the Kriska Cree Frishu Cree and Grod Burly Slide and who when I lie the green Natara Russian Shaw Korta tan manya Tatuig Freifi inga hach Tame and Achepi lefa Akjiri meira rain Legeli ditch nismo Dalig me and see love you Anishta to Mologa Nagorta Tan Manyal agree Hardik Fagareen Igbali the Kriska Cree Frishu Cree and Gra Bully Slithe and who Tara Russian Shaw Korta Tan Manyam Viamer Father Solaro Make Heart Galore Kivni Conis Linear and Gralasso Tabron or Amnar Yame the Cat Folk Rich through the the two rush Neil Shants rush Nagorta Tan Manyal agree Hardik Fagareen Bali the Kriska Cree
Ok, cháda, tá mid dal raigan is go dtí amthór ihre trí, sa go mórtas áráníocht éonar le tronachan ó uairmún take sínsir. Seo níomh ní bhfuil bhaná ó gailceáiste Caildara, agus an píosa atá a dhéanamhacha ná deora orga. So chuirigí fáilte rih níomh ní bhfuil bhaná. To me, let the corrugation ma scarf and a mertigoni, Kerta Carla Magna, he and him a free, unfree, talk to one shot and creepy, not bogging missionary of he and him a free, unfree, big and tuger, go major. But you must stop,
Ok, chorda, tá míid réglis an céad amthór eile, seo Claire ní Hallarún ó Pobl Scoil Corcaghine, agus an bíos atá dhéanamh cé ná homesick. So, bula bus mór, tá Claire ní Hallarún. Díomh is me sé Claire ní Hallarán ó Pobl Scoil Corcaghine, agus beg á chana homesick ben I géistealtás. Gurb Margaret.
Okay, cháirde réig leis an céad amthór eile sa comórta seo amthór iver a cúig, seo Micheál J. McFadeen ó Pobladscoil Clochaníle. A haníon duine nó go, eh? So, mar sin bíosa atá a dhéanamh aige ná Feeling Good ó Michael Bublé. So, bula bhs mór ríist do Micheál J. McFadeen. Go hard, pass out, maram, grian to spay, hey, pass out, maram, get your heart, pass out, maram, and la donor and seal earth the hand stomach more I'll make it more come on Ishkan sonatica so maram Enriga gasta maram Bliner the crane so maram Tan la earth and on earth and seal earth do hain Stomach mogamoy Jim wait for Henry on I'm taking to me Feel like I can't get your cafe on I'm taking to me Holy and Ish could you join me Taking to me It's done shining on and I want her stashing for fire Okay, cháirde, seo an amthór dúrnach sa comórtas áráníochta éonar seo le tionlacan ó Uaimrín Taca Sínsir, seo siafra Nic Donacha ó Scoil Cuimseach Ciarán ar an Gcathair Rua agus an píos atá dhéanamh cé ná Cuinnig Ort. So, bula bhs mór do siafra Nic Donacha. Tíoríomh is mis síomne chuncha a Scoilm se Ciarán ar Gcathair Rua. Dúsáid man fum an orm Back to Friends a Lawrence Spencer Smith as chur ma foc le héin leis. An teachtar tá an nóran ná le béim a chuir ar mar cháinte ans me go mislech ag daine láirtamach na táúna tasó op hasún gomaint taine was. Thinking so hard tomorrow
uit de stoor. Níl tú leití, níl a chra. Tá me cear cún na uhet go brach. Láir am is tige me de chás. Go hit is go lá méach mis na chat I de chrí. Níl tú heina igin si. Cunne hurt is be tú cart glór. Má tá cáil wait the store. Ná behind nóri a iruam. Be me chai is lá. Cunne hurt the machin chai. Na time ni uit the screw. Cyn ti do roch is chwch verlaat. Na li daint in y frwyd. Cynne uit the machin chai. Heg pygos oes na pisi eto. Sgai harti yn pon a hoti. Ach dolum tu le shasa edrych ysol. Hey, mir mich noch weit I de chwi. Níl tú heina ligin chis. Stú heig fad u heig de chwi. Cunne hurt is be tú cart glór. Má tá cáil wait the store. Ná behind nóri a iruam. Be me chai is lá. Cunne hurt the machin chai. Na time ni uit the screw. Cyn ti do roch is chwch verlaat. Na li daint in y frwyd. Cunne hurt the machin chai. Cunne hurt the machin chai. Má tá cáil wait the store. Ná behind nóri a iruam. Be me chai is lá. Cunne hurt the machin chai. Na time ni uit the screw. Cyn ti do roch is chwch verlaat. Na li daint in y frwyd. Cunne hurt the machin chai. Okay, Chorda, tá just act 1 ella riv an risha. Wa hasinu fanacht just fi 5 going le foam dan pisa dausa shot nís luhia. So, o hef na waltori da hinish, tá mi dal shir gadi grúpa iver dos a reinke crohiach shinshar, and seo fuinev o gael kalashta caharlach arisht. So shin just noted das na waltori. Taurig Joe and thumbs up dum, mata she reig, agus tá. So, currigi fall to arisht. Riv an grúpa seo fuinev o gael kalashta caharlach.
Okay, Chorda, sin Dera Comórtas na Madna, so be mid a tógan sosanis agus be mid harnashin so ag a caharú conadó. So beg an céad chuid eile den show ag tosnú le torthaí na Madna ag a caharú con adó. So diomid ar fad sos a hógant agus búla mid live an sin ag a caharú con adó. Gar míle agah.